ususoye umoya usifanele thina ngoba siyazi kuthiwa izwi labanyama basuthu uring tabele lezwi labanyamuthu izwi labanyama siyabonga gogo angisibonga gogo siyabonga mzala angisibonga izwi labanyama angisibonga bekhaya leyo ave nwazi kuphela izwi labanyamuthu izwi labanyama Freno gogo ngithi freno mama ngithi freno siswala ungitshengise ugogo umbonise ukuba hawo umbonise never hawo ubani na fabe sawazi bayaphendula thina lesikhohliwe isifundisa ukukhuleka lethu so namhlanje mesifika ekhaya mesifika ekhaya namhlanje ngo-6 kuwena uthatha ikhandlela uthi gogo mkhulu ma ithe ufayda ngekhaya siyayithandaza bekhandlela sheshe ngithi ngithi sonke sinabo lokho nazi wena nje lapho thatha ikhandlela bekathi sekile ngo-6 isusu kuyela esikoleni wabeza udlala ibhola ngithi awenza konke ngithi ngo-6 nje thanda zokupreach baba wethu uyethi mari yazi umkhalelo ngithi ngomkhalisi nangakwenza ngizokuzwa futhi uthi hayi thina abantwana sifanele njani sikhumbuze abazali bethu njani sithandaze singagcini nje ngosathane kuphela nesithandaza lethu singagcini emaklasini kuphela lethu izolobesiphelezele lethu izolobesishavula lethu babona ukuthi kavuleke so mina nawe nje asiwazi umkhuleko ubaba wethu uyethi Maria ngo-6 mase kufika kuthina izwi labanyama sesingaphendulayo manje sesiphendula sithi nawazi ungaphendula umakhelwane udla mazambane umakhelwane wazi ukukhuleka wena kazi nezwakalayo zana ngikuzwa nje ngizangizwa ngithini ngiyela uzokuthi ngithini wabona kuthiwa urengere ngakele izwi labanyama izwi labanyamuthu angazi-ke kasukuwa balengezo asikisi babazi ukuba amahlavu raphela kasukuwa lina ngithi bakazulu bakwethu namhlanje ngokubhala kwaBensira mebhala uBensira lapha uthi phakathi kwethu nje phambi kwethu sine choice sinokufanele bakhonkhetha mihlanga malanga hlezi sikhetha khona abanye bethu bebekhetha ahlala embedeni umuntu asikhetha uvuka ukhetha ungavuki azayi lokhetha ungavuki namhlanje kuzoba late awusizwa traffic ngobani sikhetha ukulala ubumnandi uthola ukuthi sikhethe lo kube khona abanye bethu bebekhetha ekuseni ukhetha ziphi inwele lezi not for break lezi ufuna ukubatshengisa ngemboha lezi ya ngizobatshengisa bakhethe abanye bethu thina esamukhetha kahle
kuthi abantu ababe sikhethe inkosi sesontweni kube khona nje uvuka ekseni athi if ngwabala mbiko bathi angibona kanje ikhetha nje akhethe nokuthi awona namhlanje ngizokhetha nje ugqoka iqhokse phezulu ngobani na ngoba ufuna uzobhona umlilo khona abanye bethu nje bevuka ekseni bengashaya ngesiphambano sebekhethe nje ukuthi namhlanje sisempini ukuthi ulwa nobani kanjani akuhlangene afike umntwana ekseni sayitumela mina sabona manje uvuka hey kahle wena uzoba lesifundeni uvuka nje emlaleni usukhetha umlilo nje wena wakhetha ukubhodla nje wena ukhetha kanjani namhlanje ubensela ukuthi khona ukhetha okukhona phakathi kwethu ukhetha umlilo nomkhetha amanzi ukhethe ukuphila nomkhethe ukufa the choice is yours basho njalo kasuku ukhetha noma ithuba lokuba sikhethe ulele phakathi kwami nawe lapho sikhetha khona sakhetha umlilo sakhetha ukuthi njengoba ngisuka la ngiyomtshengisa ungigcina izolo ngamazwi ethi ngisebenze namhlanje ngiyomtshengisa khona abanye bethu who want to play the victim kodwa kuyibona ababhodla umlilo. Some of us want to play the victim kodwa kuyithina futhi ehlokoloza abantu ukuthi basikhulume kanje bathi lokho ngathi mase bekusho futhi and again come back we play the victim of abamthandi khona umuntu ahleli naye ngenye imini sathi wathi angithandi sambuza lesinankinga nawe inkinga nje sinayo kodwa ukuthanda mhlawumbe sikuthanda sisi kodwa nje inkinga sinayo kodwa ukuthanda sokuthanda ngoba sikuthanda sisi kodwa sokuthanda ngoba mina lokukhetha umlilo wena khona abanye bethu abakhetha amanzi abakhetha nje umsebenzi wokuba nje amanzi ukubona umzimba after a long day ukuthi musujulukile usungafisi lutho usukufisa nje amanzi ukubona ukuthi we have a long drive from here to Joburg, from here to Pretoria, from Pretoria is a long drive, yeah, right. Pretoria is just 45 minutes now. Long drive. From here to 10 minutes, it's a long drive. Yeah, I got it. Okay, we have shit, we learn, we shit. What to start with volume, the volume, we see madam, we to something. We are content, we are true, we are not saying it dinga a man. After a long day, come and you forgot school. That's all. No, I'm so tired. I just need a shower. I just need a shower. As if the shower will take everything away. I just need a shower. Oh, I'm trying to get there. A man's, I know sound, yeah, he's so. Corner into a man's, or emzimbeni wethu kuthi kushisa kangakanani in uthi I just need cold water amanzi medishisa ilanga siphuza amanzi abandayo abanye bethu asifike amanzi so I just need water to refresh ingaphakathi so lana amanzi asedlala indima ngaphandle ukuthi wangena emanzini you get that refreshment ukuthi yazi umzimba wakuyela mina yazi amanzi azangisiza yazi ngizwa ngihlanzekile uthi usathi uphumesha yazi amanzi azangikhulula bengine pain la kodwa ngingena nje emanzini sikuthe ukudambadamba yilokho namhlanje uNkulunkulu sikhethe nje amanzi ngoba amanzi lapho afinyelela khona ahlezi kubonakala ukuthi
afikile amanzi. Uzofika komile. Bathi isikhala kulezi insuku uthi Nkosi sesishiselwa kangaka usiphi imvula. Ifikile imvula izolo. Kupholile ngamanzi. Aphuma emafini. Sesingathi phela phuma nasezulwini ngoba phela amanzi ezulu. Kodwa indima amanzi eyidlalayo indima to refresh. Indima yokuthi ake lihlanzeke. Water itself ahlanzekile. Umuntu wabuka kanjani amanzi? Ayidlala indima yokuhlanza. Uthathe ikhaphu engcolile ekhabetheni. Uthi ayazi sengisebenzisela ngaka ngayibuyisela awuyibuyiseli ngawashi. Qala amanzi. Kuthi amanzi lawa abanayo indima ukuthi just take any form and does the work. Mina nawe namhlanje uthiwa sesikhethe nje ukuba amanzi. Umkhuleko esingene ngawo nokuthi sikuzwile umkhuleko uNkulunkulu usenze inhliziyweni zethu ngathi sibe nalelo grasiya nobuqotho bakho. Usiphe Nkosi lelo grasiya nobuqotho enhliziyweni zethu. Ingakho ivangeli befika lithi noma kuthiwa unabo konke kodwa lokho kuphethe lesipho siphethe uzodlulisela ngalo mhlatshelo wengcwele nje. Wazi kahle ukuthi ubhodla umlilo umfowenu, wabhodla umlilo udadewenu, wabhodla umlilo kwabantwana. Khona abanye bethu nje manje khona asengakhulumisi nje manje asemfonela ekseni badlulisa ukubhodla umlilo nje. Khona abanye bethu kuyimanje njengoba nje sikhuluma nje ugqoke kahle kodwa wazi ngizobhodla umlilo mengisuka la ngiyongena emithini yangane ngifuna bangiswe kahle. Kube khona abanye bethu abathi nothi akwenzakalani mina ngiyofika enkonzweni mase kubhodwa umlilo. Umuntu engafiki azobungana nathi la ehlaleni ezozwa izwi, ehlaleni ezokwamukela, kodwa afike ngokwada to meeting, afike naye esesenza okucebile, afike naye esesenza omuhle. Mefika athi yobudla ngale ngifikele nje ukutshela ukuthi indaba imali yami nje mina akeni nje ingaphansi. Usakhuluma nathi athi nje cha angithinteke. Asithanda sencha phela umkhuleko wenu tazokhuleka kanjani lana usakhona usibani usubhodla umlilo usukhethe nje wena ukuthi ungahambiselani nento ephilisayo. Ake sikhethe ukuba amanzi lapho ufika khona ufika uhlanze, lapho ufika khona ufika ugeze, lapho ufika khona kube khona isource of refreshment ekuboneni nje wena. Ngobani na ungafika nawo umnikelo wakho ohleli umbhalo angufundanga wonke ukuze phela nami ubuyele ekhaya hamba usifunda lesiqopha lesi engisigejile ukuze sikwazi ukuthi hawu nawe izwi uyalazi. Muqala umbhalo ukuthi akukho nanhlamvana nazwana elodlula ngaphandle kwakho okubhaliwe kufezeke. uJesu uqala indaba ethi angizile ukuchitha okwashiwo ngabaprofethi kodwa ngizokugcwalisela. Megcwalisela okwashiwo ngabaprofethi usikhumbuza nje imithetho elishumi. Siyazi imithetho elishumi ithathaphi? Singiyembuza useqala. Yazi imithetho elishumi ithathaphi?
Catholic. Uyazi ukuthi imishumi ithathwa phi? That way we get the 10 commandments in the Bible. Ungangitshela ukuthola ikhathekizima cha. Ayikho imithetho emishumi ikhathekizima cha. Ikhathekizima nje isifundisa umkhuleko. Ngokuthi wena wayibhena nje imithetho yeshumi usafundisa uthisha wakho ikhathekizima lapha umgqibelo noma kuyisonto ekuseni cha. Ayithathwe ikhathekizima. Iyatholakala ikhathekizima. Ayithathwa ikhathekizima. Imithetho yeshumi itholakala encwadini eyingcwele kuthiwa iBhayibheli. Le mina nawe esike siyibuke lapha igcwele idasi sithi Nkosi ongipha amandla ngeke ngidlule ngenye imini ubushona ngala. Udlule futhi uthi Nkosi inspire me to read your word when you go this way. Oh Lord, inspire me to read your word. Mase sibala. Imithetho yeshumi itholakala kula ncwadi leya. Ekade sagcina ukuyivula. Meyitholakala imithetho yeshumi la ncwadi ithi imithetho yokuqala yomthathu ikhuluma ubudlelwano bami noNkulunkulu. Ungabi nabaye uNkulunkulu. Ungakwenza ugcine isabathi. Masuba khona isikhombisa elandelayo. Ubudlelwano bami nomakhelwane. Ubami nawe. Mesikhuluma ngale mithetho lena namhlanje uJesu usikhumbuza ngayo. Uzothi hayi ngizwile kwashiwo emandulo kwabasendulo ukuthi kodwa mina ngithi ngizwile kushiwo emandulo ukuthi ningafungi mofunga ubofunga nje ngoyedwa kube ngizwile emandulo ukuthi ningaphili uphinga-ke into enzinyana ngendlela ayibeke ngayo uJesu. Meyibeke indaba yokuphinga uthi ningaphili kodwa ngokhona omunye wenu wambuka wabona ubuhle bakhe kwadlulela uncoma oba khona ukufisa usuphindile naye enhliziyweni. Kube khona abanye bethu nje bebona ucameraman walekhaya tish awakahle lobhuti but tish yasike ngithwele like my snake nje eish kudlulele ekutheni ngoba lapha sekufike ekutheni how important ngehlekisana suphi. Kube khona abanye bethu bathi le mkheme yakhe inyama nje bayiswayithiva lana ngeke noma bayijana hayi kumele sazane akusabona ukuzana sekusazane sophindile inhliziyo ngoba sofisa okudlulele nathi abanye bethu ngoba iso abelithanda ukubuka lenhliziyo masiyahamba sithi Nkosi umbonile yena nomreki wakhe awumfanele ngiyomthwala hambela phezulu hambela ukuthi hayi ngakuchazela ungafisi. Kube khona abanye bethu bathi hey man nala moto ahamba kahle nayo ayikubifanela mina ungayifisi impahla yamakhelwane. Ilapho thina siyilahla. Baze bafanelana umama nobaba. Igcine lapho. Mase dlulela ngalena ukuthi kodwa yena wecabanga ukuthi you last forever. Baze bangafanelani, baze bakanje. Sedlulele thina la. Sesingafisela okufiswa inhliziyo kuthina. Sesibafisela lo mlilo lo thina esubhodlayo. Ngobani na iso liyabona inhliziyo ifise umqondo then weighs the pros and cons. Uthi hayi noma kuthiwa nami kuyakufanela
the more uthi nami lokhu kuyangifanela sibuyele kwizifundo za last week uyaphelelwa ubusawuti bakho ngoba ufika la uvele ufike ngokubaba uvele ufike kuyibusawuti elimakaza kahle kanti la sidinga itswayi elismooth wesikubone nawe ukuthi ungamanzi nawe ukukhanya nawe kulesawuti uphile ngayo last week ufike nje ungamahana ufike nje ungafisi okudlulele onako ufike nje nawe uthi Nkosi ngiyabonga Nkosi ngiyabonga ngalokho ngikhona ngiyabonga kube khona abanye bethu noma kuthi ukhuluma nabo umuntu azabe ngobhozi athi ngiyafunga ngiyagomela athi ngeke ngiyafunga ngiyagomela azafunga umuntu ngempilo yakhe athi ngiyafunga noma wami ethuneni umaye lithini izulu lapho phengelele emathuneni zofunga ngayo wena uneyinkinga usisamkhulekele ubhizi ufunga ngayo ngiyafunga ngokubabelele emathuneni hayibumaye kanjani ngoba phela okukhulumayo akube nje uyebo wakho uyebo ucha isifundo asithi cha asithi che sithi ha uyebo ubuyebo ukhabo ubukhabo ngiyadumela ngiyahana ngiyadumela oh yahana che uche awufike la khona ufike khona yazi ngoba lo che ufana no wesingisi no who you going with no I will go no yabona no yadlala no yabona potential ukuthi ungashintsha if circumstance changes no I won't do that but then we still inquire more ngobani ayeke bathanda ufika umngane akushintshisa inkondo ngobani uyakwazi ukushintsha umqondo wakho ngoba you know was never sincere uche wakho was just a che kanti bese khabo akwenzeki lokho angifuni mina sithi che ngiyahana kana yabuza kulesindo ngiyahana kaphilo yakhe ngiyahana kana angibathi yazwakala ukuthi umile lo muntu lento la enekuyona akesime eqinisweni asike sime eqinisweni sime ezwini elisiphilisayo lapho sikhetha khona sisikhetha sifisa ukuphila lisibusise lelizwi lalokhu amagracia asipha lisibusise lelizwi ngalamandla esiwafisayo ngempilo zethu lapho sikwazi ukuma khona singathi yazi mekube khona usibanibani mhlawumbe mhlambe ngavuma mekube khona usibanibani njoba ekhona nje futhi lo muntu cha impela kusa yeka umlilo umlilo uyeke amanzi abe ngamanzi mase kuthi wena nami sikhethe lapho sikhetha khona sasemagrasi yankulunkulu angasikhethisa okuhle lapho sikhetha khona sengathi amandla avela ezulwini angalenza izwi because sifisa ngeenhliziyo zethu kube iwona esikhethayo ngoba phela ukusho kwaBhensira uNkulunkulu akafunanga ukuthi umuntu